Imam Malik kada bi čuo da grmi pored Medine, kao da se nevrijeme sprema, prvi bi izašao iz Medine, iz grada Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Pitaju ga zašto izlaziš ti iz Medine? Strah me, gledajte, najpobožniji čovjek u tom trenutku u Medini i najučeniji čovjek. Kaže, strah me je da Allah ne kazni stanovnike Medine, grada Resulullaha, zbog mojih grija. Na meni i na tebi to da gledamo i od tih velikana to učiš. To su, draga braćo i sestre, to nazivaju stanje srca. Ti možeš klanjati sve namaze, ali ako tvoje srce nije ispunjeno skrušenošću pred Stvoriteljem, od namaza nemaš ništa, imaš samo obavljene one vježbe. Mogu si ići vježbati, trenirati, još fizički dobro. Namaz u kojem nema skrušenosti, to je srce, to su stanja srca. Takvo je njegovo srce bilo da kada bi čuo da grmi pored Medine, on bi izašao. Zašto? Zato što osjećam odgovornost.